Sa nama je šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda, gospodin Zlatan Alić. Gospodine Aliću, jedna zaista borbena utakmica. Imala je Sloboda svoj tempo igre, imala je prilike, imao je čekao svoju priliku iz nekih polukontri, međutim na kraju nije bilo golova 0:0. Pa jeste, prije svega da se izvinim što nismo uspjeli osvojiti sva 3 boda. Vidjeli ste u prvom poluvremenu da smo bili dosta dominantni, imamo problem sa postizanjem gola. Rekao bih prvo odlično poluvrijeme i jedno jako loše drugo poluvrijeme. Ovu polusezonu malo imamo zaista problem sa realizacijom i to se vidi iz utakmice u utakmicu. Ukoliko uđemo u nekoliko grešaka, znači promašenih šansi u prvom poluvremenu, to nam se odmah stvori nervozu i počnemo da malo stresamo. Tako da eto, fudbal je to, evo sa ovim bodom opet smo se podigli za jedan bod s obzirom da je naš konkurent glavni izgubio svoju utakmicu, tako da opet u svemu ima nešto možda i pozitivno, ali prije svega želim da se izvinemo svima koji vole fudbalski klub Slobodu što nismo uspjeli osvojiti sva 3 boda, zaista smo želeli to uraditi. Ništa, hvala i mnogo sreće u nastavku.